نها دکتۆر مرشد خەزنەوی کەسایەتی و مامۆستەیە ئۆلی یە ڕۆژاوای کوردستانê ji Qamişlo mêvanê min dibe دکتۆر ev demata baş be spas tu mêvanê Rûdawê ye gelekî spas sağ bî berê her tiştî hestekî çawa bû piştî rûxana Esed li mizgefta Şêx Meşûqê Xeznewî te gotara înê pêşkêş kir. بێگومان جهێکی خۆشیە بوو جهێ دڵخۆشیە بوو ژی جاوێ مەتەڤڕۆنی بوو بۆ پشتی ڕوخاندن و هەرباندنا ڕێژیما بەعس و مەڵبەتە ئەسەد لە سووریایە ما کاری بوو ئەم لە مزگەفتە شەهید شێخ مەعشوقی خەزنەوی ئەم دەنگی خۆجارەکەتی بلند بکەن و دوێ گۆتارێ دەژی لەگەل ملەت ژێ حەمژێ بۆ خاترێ یەکیتیە ملەتێ کورد و ڕێزگرتنە ماڵا کورد و اتفاقا ماڵا کورد ملەت حەمش بۆ وێژی دەنگی خوا هێلدان و سلوگانێ بڤیرەنگیژی هاتنە هێلدان. دەنگێ ماڵا خەزنەوی و ماڵباتاوە هەرتم بلندە دکتۆر بڕاستیژی ما پێشوازیە خەلکێ دیت و شێخ مەعشوق خەزنەوی هەر کەس لە ڕۆژاوای کوردستانê ناز dike çi qasî bandorawî li ser hemû aliyên siyasî hebûye. Ti îro li gel Mezlûm Ebdê jî civiya fermandarê Hesedê ew civîn çawa bû? ڕاستی ئەو جبینێکی گەلێکی گرنگ بۆ تایبەت بۆ منش بەرگۆدەمێ گوازداکەتما ڕۆژئاوای کوردستانê ez birengekî dilêş daketim belkî birengekî ez bi tirs jî daketim ji tirsa got min ji dûrayî ve hes dikir û civaka me siyasî ya rojava wê duê nakûkiyê de bê tê karekî ceddîş bo xatirê اتفاقك نایە kirin lê demê got min ew civîn li gel cenabê jeneral kir rastî dilê min gelekî jî xweş bû we ez duê kêfxweşiyê de jî yanî mij xelkê re daxuya kirin nerînê cenabê jeneral nerîne gelekî erênî bûn gelekî baş bûn ji bo xatirê wê rêzgirtinê wê itfaqat nabîna civaka siyasî cenabê jeneral min xweşik da diyar kirin û ew daxuyaniya got me da ragihandinê de ji bo wê itfaqa Kurdî نهما تنی داخویانیەکی دریا ڕاگەاندنێ دەبوو ژێ زێدەتر ئەو داخویانیەکی یانجی داخوازیەکی پراکتیکی بوو گۆڤەستن بۆ هەموو ئەطرافین سیاسی تایبەت بەرامبەرێمەی بۆ نەکەسێ دەنا بە خواستنێکی جددی بێگرن و حتا نهاژی مننی ئەو بەرسێ ئەم بێژن ژ عالیێ ئەنەکەسێ بە جەنابێ جنێرال نەچووە هێلی دارن بۆ ڕۆژن وەرن ئەو جوابێکی ئەرینیژیش برایمەی ئەنەکەسێ ئەو بەرسێ وەرێژ بەرگۆ جەنابێ جنێرال ئەوژی داخویاگرن نۆڤایە ئیرۆ پشتی گۆڕێژی ما ئەسەد و مەڵباتە ئەسەد سیستەما وا ڕێژیمەوە هەرێوی ئیرۆ سووریەکی نوتێن ساندن ji bo xatirê mafê milletê Kurd û parastina heqî wî û mafê wî netewî îro tevgera siyasî gerek xwe bidê pêş îro qesedê û daxuyakirin cenabê jeneral qesedê dikarê her piştgirtî bike ji wê şanda siyasî ji aliyê got tevgera siyasî tê çêkirin ji bo piştgirtiya wê bike ji bo xatirê daxwaza milletê Kurd Sûriyeyê de. Civîna te li gel Mezlûm Ebdê çi qasî dirêj kir? نزیکا 2 ساعت. 2 ساعته باشه اف خالن کوی بحث کر جته ت داخوازیه که ویش کسایتیه ته هبو جبو وی قوناغه داخوازیە وی یەکی سەرەکە بوو بۆ ئەو کارێ گوت پێ هاتیە وێ بانگا گوتتکێ گۆ بانگە مەیەژی کاری خوا بەردەوام بکەوە دەستخۆشی لێ هەوارە گۆ ینی نەیە منە گوزبێژم یا منە یا ملەتێ کوردە ڕۆژئاوای کوردستانێدا ملەتێن کوردی ڕۆژئاوای کوردستان وڵاتێن دیاسپۆرە پەنابەریەدا ملەتێن کوردین بۆ ئیرۆت کەمپادەنە ئەم هەوار هەوارە و یا دەستخۆشی بێ هەوارێ کرد و دەستخۆشی لێ ینی کاری تکێ و دبێژێ کاری خوا بەردەوام بکەن و وەکی قەسەدێ ئەم حازرن هەر قوناغێکی دەن هەر وارێکیدا ئەم وێ پشتگirtinê بدەش بۆ خاطرێ بۆ ئەو هەوارەوەژی پێک بێ ئەنجامێکی بدێ بۆ تەبگەرا سیاسی نزیکی هەر ببێ و ئەم پشتیڤالن گوێ بەسەرێرە باشە تە چ ژێرە گۆت دەجڤینێدا gelek daxwazîn hebûn belkî eglebê wê jî gazinde bûn dibê tiştin henin nayên gotin niha vê de saetê lê ezan dikim dilê milletê me belkî tişî bê ew gazinê got dikirin hemî jî ew gazin te bi gihiştine cenabê jeneral bi kêfxweşî we
بگهداری گلکی بحرمت و برز الوان گازنداجی گهدار کردن و هن گازنداجی دوی دقیقی معالجه شیها یعنی چاره سریجی جردیدن وەکە چ توتکاری بێژی ئەوەی کوچارە سەری ژێڕەدیترە وەکی گۆ ئەم بێژن مەسەلەن ji بۆ خاطرێ گۆ ئەو مەسەلا پراکتیک ji بۆ خاطرێ گۆ بەخواستنا civaka siyasî pişiya min de ew tişt hate kirin yanî ji bo meselê got em wê hüccetên Tirkiyeyê de bidne pêş got yanî dixwazin ew mesela got kesên got PKK ne gerek derkevin Cenab-ı General daxuya kirin got yanî PKK destxweşiyê li wa dikin demê got em di Rojavayê Kurdistanê de em di şer debûn em zehmetiya debûn em di bengaviyê debûn bi hewara ve mevehat spasiya wa kir û demê got îro ham di qonaqekî dîdene got em xelkê Rojava mê xwe bixwe em ê wê xizmeta xwe bikin û kesên got ji derve hatine spasiya wa dikin ji bo wê xizmet û xebata got alîkarî kirin lê dikarin vegerin ev wek çend nimûne anî nezima. Behsa diyaloga Kurdî دوێ civînê de hatiye kirin بێگومان ئەساسێ سەرەکە بوو ئەو نه باشە نەرîna wî li ser diyaloga Kurdî çi bû پشتگirtiya wîna bi qewet bû ji wê meselêre lê mixabin heta niha yanî em bêjin terefên siyasî bersiva wîna nedana ji bo xatirê got levkom bibin we eger ez zêde jî bêjim Cenab-ı General lemê got ez rûniştî bûm jî piştî vê daxwaziya me ji hevalê xwe ji mekteba xwe xwest got têkiliyê xwe xurt bikin li gel van terefên siyasî we ev cêvî got gerek di saetên nîzik de bersivê wana werin ayana ji bo xatirê got levrûnin wê guftûgoyê bikin wê danûstandinê bikin ji ber got Cenab-ı General jî dibîne got ew ittifaqa tevgera siyasî tiştekî gelekî giring e we civaka siyasî wextê got nerîna xwe neke yek wê bêguman em ê biqelsibin. Behsa pêkanîna ti şandekê hatiye kirin ji aliyê Mesedê Hesedê ve ji bo Şamê Na heta niha ew têkilî bêguman çê nebûne di navbeyna wa û Şamê de lê ev ne hazirîn e mirov xwe hazir dike mirov xwe amade dike ji bo xatirê rojên werin got mirov hazir bin ve heta bê saniyê jî ti şandekî guhatibê avakirin jî bi giştî em bêjin tevgera siyasî nehatiye çêkirin hêvîdarin got di rojên werê de karibin tiştekî wisa bikin. Diktor مەزلوم عەبدێ داخواز ji te kiriye ku tu berê xwe bide Dîmeşqê weke kesayetiyekî Oliya Rojavayê Kurdistanê Na Cenab-ı General ew daxwazî ji min nekiriye we ez ne ji wan kesa me jî got ez karibim wê xizmetê bikim yanî ê got herna Şam divê kesin bi spor bin piştgirtiya tevgera xwe siyasî bikin bi karibin wê danûstandinê bikin ez mirovekî oldarim divê got ez karibim di navbeyna jinûmerekî de sulhekê bikim di navbeyna di zilama got jevdû ecis bin geyîdî bin ez dikaribim sulhekê bikim lê îro mewdûekî û babetekî gelekî giring e babeta milletekî ye mafeke avan dihên sala qurbaniya didin ez xwe nabînim got ez bikêr têm got berpirstiya vî milletî bikim di şandekî tefawudê de di Şamê de ez dikarim mirovekî xizmetkar bin pişta wê şandê de bi diyalektê me yî qudûrbekî qamişlokî eger ez bêjim جوري مصطلحات اولي وايني اجوار الداهول وزرني بخن لازبد ما دشاندي ده ناز بكيري بي مثلا ناي باشە پشتی جivîna li gel fermandarê Hesedê Mezlûm Ebdê ku wî got ew cidîne divê destpêşxeriya ji bo diyalogê de lê te gotîne enekesê bersiv nedaye tu bixwe weke kesayetiyeke Rojavayê Kurdistanê tê vî dengî bigihîne enekesê yan jî tê bibe ew destpêşxer ji bo tu wan bigihîne hev هێویدارم بێگومان هەر کەس هەوڵدێ و ئەزش دمنێ وان کەسا دەبم ئەوێ گۆمێ هەوڵدانێ بکەن مخابن ژبەر گۆ ئیرۆژائینێ بوو دەرفەتا من نەبوو ژبەر مەسەلا خودبائینێ گۆ ئەس برادەرێمەی ئەنە کەسێ ببینم لێ درۆژن وەرێ دە بێگومان ئەزێ هەرم برادەرێمەی ئەنە کەسێ دە ببینم و هێویەکەمە گەلێکی مەزن بوارە هەیە گۆ استیجابە بکەن ji daxwaza milletê xwe re ji ber got em dibînin rola ئەنە کەسێ sobe de wê rolekî gelekî giring bê و bi taybet wextê got ew biraderên got hindir wê partiyên yekîtiya netewî de ne destê xwe bixine destê hevdû de li ser hin xan hevbeşî
گرینگ دبن سیبانا پاراستنا نتوی بگنه هفدو و تشتکی گلکی گرینگ به گمان و هنک خلافات وان هبن هن ناکوکین تبگرا سیاسی نگو ایرو هنه اوا نزیک هفته سال یجروجا یکم و گو پارتین سیاسی روش آبای کردستانی هاتیه درخستن او ناکوکی بردوامن ولكن دیسا او ناکوکی خود کارن دیسا بردوام بکن لقامشلو لیتشتی هری گرینگ او گل شامی یکبن بگو من هیویکی مگلکی مزن هيا بو برادر مي انا كسي وي هوارا ما يعني بجهدار بكن باريني لي ميزا بكن شعبك مازنجي لوان ميزا بكن قوي بويرنجي نيسيكي بها الوستي بدن دكتور مرشد جوینا تلقل فرماندار هسده بری خطبه بو بری گوتارا اینه بو یان پشتی وی بو جبرکو پرسک مدوی درباره هی جباتا ملقل جناب مظلوم دهو بو نئيرو بوشي ذاتا از گهاما روش آبای کردستان دهو ساعت 3 نیروی و ساعت 6 ایواری از الگل جناب جنرال باشا پیاما کو وی داتو تپشکشی خلکی کر ایرو ده گوتاره ده چه پیاما سرکی بو؟ پیاما گم ام خانیزیکی هفدو بکن و ام گرک ام قوتك تشکیل بکن بدنا خویا کرن تفکر سیاسی استیجابی جره بکی گو بنگی و یک بیش بنگو جناب جنرال جد بینی و قصد بگو گلک کار ندیجه بگو نمسئولیت قصد تنی مسئله کردیه جبیر نکگو برادر ندیجی سر به جغرافی مرشیان بکن برادرین عرب هنا برادرین مسیحی هنا قالك كار نتيجي سكرا جناب جنرال دنا يعني قصد بقشتي دنا ولكن او دبينيغو بشي كريداي كرديه بشي باراستنا ما في نتوي كرد جرك بارتي سياسي ويرو للرابن وقصدي وحاضر قوي بشكرتي وآلي كاري جربك أب بياما هري سركبو قو جمرا دافيا كرو مبشكشي خلقي كر باشه از بیجم تیدمه که لروشاوای کردستان بمینی ایدی و جوینین تجی بردوام بن تلقى كسيدن جویا جده و حتنها ایرو ویرو جه صبیه زو بری خود بیل جبینک اللقامش لو بن كسن سرد بخوا اكاديمي روشنبير بيقومان اطراف السياسي هر دو طرفا جي حاضر بون تبلو بارتيين قند هر دو طرفا دجي حاضر بون لقل يعني ام بيجن جيفينا كي شورداري بو ام تيدا حاضر بون لقامش لو ساعد ده دس بيكر لصالة زانا ام لويجي بجدار بون ایجاد جوان جوینن همو کتو تیدا بجدار بوی و اف خلک کتا ایرو الباجار قامشلو دید تو گشبینی دکتور؟ بيقو من كسويه يخد نكي دفردجي دخازن دريا ودجي أردنك بجهم ملتي ما قوتنكي غامدي هيا أو جيك جوان شورشين قو ملتي خوا خدمت وخبات جيركريا الهندستاني غامدي قوتنكي ميقالكي جوان هيا دبي دمي قو باريت ونضابون دبي تشتكي بقيمة ونضابو وأجر شرفة ونضابو دبي تشتكي قو ناي تعويد كرن ببرا ونضابو لأجر تهيبيا فونضاكر شكيتا نما او هيبيد مدى هيا او هيبيا هانا تبقرا مدى وبردوان بي ومي هول بدرقو او هيبي قدنا بي ان شاء الله ونرينا مدى قو ام ديروكا كتني بسين جبو 6 صال ورده جبو خاطرين نبيه ما جبو خاطرين زاروكي ما ويد ديروكي دا ياوج مرا بيجن ساعتا وخواش ياوج مرا بيجن لعنة الوبي دستي تصغ بدكتور تهرهبي دكتور مرشد خزنوي كسايتي وماموستي أولي جا باجار قامشلو تو ميواني مبوي سپاس